Ano jobed motang gigo magimadho kaka kuom. Kumachielo jopiny pod paro midhiero no mar muoch mar gas juma mokadho manyocha okelo tho ma ji 7 kod hinyruok ma ji 250 e kar dak ma Embakasi. Ramogi TV koro yango ni johala mag chumbu kod wuoro mag yuto mapiyo ema wachore ne okelo masira makamano. Walter Nyambaga ofwambo no mathoth. Hizo magari zipite line. Magi e picha manyocho maki mana thuolo machuok bang' muoch mar gas manyocho kelo tho mar ji 7 kendo weyo ji mamoko 205 gi hinyruok. Mimi nimekuona hiyo gari, unaona hiyo gari imeungua. E tiponi jodak nenore ka gima temo geng'o jogo mani kod geche mondo kik chorre machiegni. E gari manokwongo wang'e rangach mar kar gasno nenore ka temo loso kod jogo mani kod geche mondo kik chorre machiegni. Mama wasifunge mlango hivi. Bang'e to mach maduong' muoch kendo iro marateng' dhuolore. Iro no duog kwa kaluora kanyo ka ng'ato gola puth njiri mar tony ng'wech mar tienda gi machama tuone. Penjo maduong' ni to en ang'o mane okelo mach makamano? Hiyo siku nikiwa hapo nje, hiyo gari ya gasi iliingia kitu kama 10:20 hapo. Hiyo masaa ndio watu wanachipanga kufunga job. Hiyo gari ikaingia ndani. Wakati ilifika hapo kwa gate, ikafunguliwa na soja, kaingia ndani. Kuingia ndani, driver wakati alifika ndani, kuna ile tabia wanakuanga nayo, wanakuja nje kutafuta watu wako na mitungi za gas kujaziwa. So especially wako wanaendanga wale ma retail, wale wanauzanga hizo gas. Na kwa mahoteli hivi, wale watu wanajua wanatumia gas sana. Nakuja nakuuliza kuna mtungi ni kujazie nini vitu kama hizo. Wachore ni bang' thuolo machuok tok yudo johala madwaro medo gas. Jodak noneno johala moko ka lidho kod aguch muya manyalo chopo pan ka donjo e kambino. Hapa ni amepata watu wa kuwekea gas. Mitungi ikawekwa huko ndani. So wakati mitungi iliwekwa huko ndani akaanza kujaza. But mimi sikuwa hapo juu already lakini nimeona movement venye inaendelea hapo. Na venye masaa ilikuwa imefika, mimi nikasema acha nifunge nifanye nini niingie kwa nyumba. Bang' dakika 10 muya moro mar gas ne ochako saso jodak kendo familia mathoth nochako bedo kod chich kendo fwenyo ni weche ne osekethore. Kufika kwa nyumba kitu kama 10 minutes, kuna rafiki zangu walikuwa nje wakanipigia simu wakaniambia, bwana, hii gas atakao umetoka hapa nje, hii kitu inanuka zaidi. Kitu nilifanya ni kuambia familia, ukuje nasikia nikubai, hebu tutoke nje tuangalie nini inaendelea. Kutoka nje nikapata hiyo gas sasa imesambaa kila mahali. Ukitoka nje hivi ukijuguza unaona kama ndio mist ya nini kitembea hiyo gas venye na move kama wingu nje. Kitu ya kwanza niliambia watu ni tutoke tuende tukienda mbali kabisa. Tusikae karibu juu wetu mini heli kitu taleta shida. Watu wakaanza kutoroka kutoka hapo. Watu wakaenda wale wako surrounding area hapo karibu na kwetu au walikuwa na idea mapema hii kitu inaanza kunuka, wakaanza kutoka. Dereba mar terela no mabende jadak mamiradi moyangore kaka Robert Muridhi bende obila pod manyo. But sasa madriver wanatake advantage kwa sababu ni garage, wanakuja na hiyo gasi hapo ndani. Wanakuja na gasi hapo ndani. Wanakamua. Gari kai imesimama tu hapo. Wananyonya kutoka kwa gari. Kuna gadget fulani wako nayo wanawekea mitungi zenziko hapo chini zote, wakimaliza wanafunga wanatoa. Lakini hii vitu zikifanyika ni driver anakula hiyo pesa. Mitungi hata kama ni 20, 15, 10 vitu kama hivi itapatikana hiyo siku. Tuseme ilikuwa more than 10. Juu venye hiyo movement ilikuwa inaenda. Muridhi edereba moyangore ne riembo terela no. Monde kore kaka namba mar KBJ Achela Bora Beach X trailer manyondo nyiso ni en mar jago moyangore kaka Abraham Mwangi mabende podi pedho kodobila. Machelo mabende imanyo kodobila en Steven Kilonzo ma en manager mar Karwala no. Nondo machelo mabende timo kodobila en kaka terela no wuok e piny Libamba ma Tanzania kololo Itoktok tarik 26 dwe mar achiel higani kendo chopo e boma Nairobi tarik 1 dwe mar 2 higani. Achija ng'wen moriwo koda ka jatend Karwala no Derek Kimathi to koda pisas mag Nema nyochwale do kendo ma ochiw ne obila chik mondo geng'negi kuom ndalo 21 ka nondo dhi nyime. Obila bende pod pedho ji mamoko 4 michich goro ne ntiere ohala no mokelo tho ne oganda. Walter Nyambaga, Ramogi TV.